Ti Masakbayan. Ita papagayam. Isagot mi kada kayo ti umuna a serye tayo itaalawas a napauluan. Naikari. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Uy, talagang ipaspas mo ti agtrabaho ah. Wen Lito, Un gayam. Agawid ak ije probinsya inton Sabado. Saan ka kadiya sumurot? saan? Taapay. Nabayag adi ka nagawawid ah. Umdaslatan apat patulodam datatang mo iti kwarta. No agawid ak ije probinsya. Sigurado asumurot ni Carla. Ay, kaslabasol ko dahito yan napasamakan ka, Roman. Kaya rigam itan tinaitangkal. Lito, Wen, basol ko. Tano di ka po kanyak. Saan ka kumaidi anak kadanon dito yung syudad? Tapno ag working student. Ngam ti pagsayaatan na. Nagbaligi ka. Kitaam. Addaan kan iti natalgad at trabaho. Kat dayta ti pagsayaatan na. Tatang, adamanin impawit ni Manong Roman. Ay, day talagi pau-pau eter aramiden na. Adimot agawid. Makumikom iti trabaho na, tatang. Agbakasyon to kanulat ta. Una ngam nabayagan na sana nagawid. Bayan nyo latan, tatang. Sa bagay, hanggang manmanupay nga umawag. Tinasken, nasaya at ti kasasaad na ijay syudad, tatang. Wan matkit di Rumwarak, tatang. Inak makitsenda. Tanagsweldo ak ijay opisina a pagpapaayak. Ala makamukan. Amumatan, no anya tijak kayat asidain. Sige, tatang. Rumwarak nga rodan. Tunggal umay kami aglaba dito'y karayan. Malagip ko latta ni Roman. Sipod High School. Nasingat kami iti tunggal maysa. Aging ga anagayan ayat kami. Stella! Umay ka na! Nakamatider ka matlat na dita ayang ti bato. Saan nga ta mailiw kanyak ni Roman? Hoy, anyamanin ti pampanunutam. Unyag paiso. Kumusta nga taitan ni Roman? Ay, Nabayag asaan ang nagaw-awid dito lugar tayo napanag kolehiyo di syudad. Idi nakagraduar. Nakastrak iti pagtrabahuan ni Ijay. Kat sipod ditan, saanan ang nagaw-awid. Ta siguro, makumikom iti trabaho na. Sali, Patuludan na laang ang dananang na iti kwarta. katnukas na nga gawid. Saan kami pa'y ang makapagsarita iti napaot? Gaputa agdardaras iti panagsubli na iti syudad. Iti laangan cellphone ti pagsaritaan mi. Ngam no datuma, jak pa'y makontak. Kat mano abulan nin adikam nakapagsarita iti cellphone. Makumikom na unay Iso nga awan oras na ken ka. Ay ayaten nakpahinga ta ni Roman. Isulaang ti makasumbat iti dayta, Estela. Ala, ituloy tang taglaba. Tapno makaawid tan, Estela. O sige, ipalpastan ti lalabaan ta. At dayta, nalpastan ang naglaba. Patudtudan ta dagiti linabaan ta. Tapno nalaglagan nga awitan. Wan Sali, Mas daawak nga mingkan ka, Estela. Takay kayat mo nga umay taglaba dito'y karayan. Sa bagay, kay kayat ko dito'y tanalaklaka ti aggaw-gaw, ken nadalos met ti danom. wan. Sana bali at nadalos ti danom diti karayan. Wala, Idi adda tayo pay laang iti high school. Kanayon kami nga umay dito'y kan ni Roman. Umay kami aglaba tungkal Sabado. Agtintinulong kami. Iso ti mangbagkat kadagiti linabaan mi. Wano saan? Ibilag mi dagiti linabaan mi. Kat agawid kam tulaangan, inton mamagaan. wan, kasta kayo idi. Da kayo latan ti agkuy-kuyog.
Naragsak kami iti. Ngam ita. Awanan. Linipat na kon ni Roman. Adangatan sa bali akaayan-ayat na. Nalabit akasta. No adan sa bali akaayan-ayat na. Api nga rud asaan anaki-breakan ka. Sally. Iti kasta, saan kan akanayon nga agpampanunot no ay ayaten na kangatapay wenno saanen. Kayat ko asarungkaran ni Roman iti syudad. Ha? Kayat ko amaamuhan no anya tigapuna. Asaan nga agaw-awit iti probinsya. Amom ka diti ayan na. Nasauna idi kanyak ti address na. Adakan ka dayta. Ngam ibagam no kaano, ta sumurutak to. Kaya't kumati agpasyar ijay syudad. Estela, apay ka di akas lakanayon nga da pampanunutam. Adda ka di sakit mo? Awan, nanang. Adda ka di parikot iti pagpapaayam nga opisina? Awan, nanang. Apay nga rod akas laawan gaganay gayam. Saan naklatan nga ikan kano, nanang? Basta ipasiguradom kanyak nga awan parikot mo. Awan parikot ko, nanang. Ala nga rod, rumarakon, ta isursur ko dagiti nateng alakok. Inkay manin aglako? Ay naanak ko, bay anak lata. Agsakitak no adda aklaang dito'y balay. Sige, innakon. Oy, Dorothea! Umay ka ditoy! Gumatangak itilakom! Ay, umayan! Ay na! Nagsiksi ni Dorothea nakasusuon itilabana. Kapuros dagito'y lakok, Sebyo. Okra, tarong, kamates, kan bungat pareya. Gumatang ka kade, wano umis-isam kalatan amang kitkita kanyak. Ay, no apay ngamin asaan adata tinaikari iti tunggal maysa. Dorothea. Anya kadit sa sawam, Sebyo. Ket no insukat nak idi agayan ayat tapaylaeng. Gumatang ka kade, wano saan. Ay, wan, gumatangak. Ay gumatang kan, tain na kon. Di ka manaktak. Gatanga ka amin talakom, ano kayat mo? Manu amin ti bayad na tagatangag. Ibagam, Dorothea. Ay, nagatang amin alakok. Ang masurunak. Anya ti pakasurunan nyo, nanang. Idinto tanalako amin anatang nyo. Ginulpe ni Sebyo. Ha? Ni Tata Sebyo? Wen. Masurunak iti day di atao. Nukat agsabat tidalan me. Ipalagip na lata tinapalabas. Nga agayan ayat kayo idi? Wen nga rod. Ay, saan mo't akasta idi si bibiyag payday di asawa na. Ngem itan anabalo. Kanayo nakasta ti ibagbaga na kanyak. Nanang? No apay ka na, asaan ada kami tinaikare. Saan nyo latan nga italtalat ni Tata Sebyo, nanang? Nalaing lamang sutil day jay. Ay, Saan nyo agurguraan? Tama di ti ada kaguran ha. Saan anatalina ay ti panunot? saan kumatkit di aguraan anak ko? Day talaang, tatalaga ang masurunak kun kuana. Intimplaan ka iti kape. Atoy, Agyaman na, Carla. nagagat ka unay. Break time man. Nasken nga ipalpas ko dito Aramida. Ay, awan pa'y panawantan ngag-date. Trabaho lat tatiaday ti panunot mo. Ala, aday wanak pa'y laing. Tapno sa anak amasinga. Okay. O sige, panawan ka pa'y dito eh.
kayat kung agkalay sa kamin ka ni Roman. Anya, agkalay sa kayon. Napagsaritaan nyo kanin day tabanag. Saan pa'y, papa? Kayat ko ada kayo ti mangisingasing kan kuana. Anda ka din nasaunakan ka, maipapan iti day tabanag. Awan pa'y, papa? Nukasta, urayam nga isingasing na. Di ka agapura. Ngam, papa. Ay, ayatak ni Roman. Katsak kayat ang maagaw ti sabani. Iso akayat kong agkalay sa kamin. Urayam nga iso ti mangisingasing iti panagkalay sayo. Di ka agapura, iha. O kasano, agpasyudad ta inton bigat? Wan, Sally. Sige, nakasagana akmatan. Ag first trip ta. Tapno masapsapa ang makadanon tayo di syudad. Sige, Agyamanak, taada ka akadwag. okay lang. Takayat ko mati agpasyar. Italamanan ang makapasyarak no kaskasano. Agyamanak man yan, Sally. Ay, ayat at talaga. Agasam data. Nagloan ka, tapno laang adda aramatam ng agpasyudad. Tapno sigurado asa anak ang maawanan ijay. Nang runa kat adda ka akadwag. Di kagdanag, adamat kwartak. Share ta, Narigat mo't asikalaang tagas-gastos. Sige, agyamanak manan. Takuyugan na ngagpasyudad. Sige, agkape kapay nga rod, anak ko. Sakbay adagasem ni Saleh. Agyamanak nanang. Agan-anad kayo ijay syudad, ah? Wan nanang. Di kwartayaw. Amangan numatnagyaw, wano madukot mo't kitday. Wan nanang. Anak, talaga ka day, akaayan-ayat mo ni Roman. Wan nanang. Ay, sapay kasurun ko, ti amana. Ha? Sana balin Anya ngay ti mabalin ko, no iso ti kayat mo. Ay, sapay ko mga rod, tamasarakan nyo ti ayan na. Sapay ko ma, nanang. Basta agan-anad kayo, anak ko. Roman, rumwarta inton bigat. Sana bale, tawan sarak tayo iti opisina. Intag pa siya. Nabayagan adita nakapagkuyog arimwar Trabaho latan ti adda iti panunot mo. Sige, sikat matungpal. Agyaman na Ay, kamawdyanan na. Ag-date tamatlaangan. Patgan ka. Sana bale. Tawan sarak ta iti trabaho. Numabalin la ko mga agbakasyon ta. Agbakasyon? Wan, iya lugar yun. Saan pa lang nga itay? Kaya't ko ang makita ti lugar yun. Nakurapay lang ti adda pa nagbiag mi ijay probinsya. Ang mga nagbabawi ka lang numapantay ijay. Oh, di agyanta iti hotel? Anya? Wan, Roman. Agnaed ta iti hotel, kabayatan ti panagbakasyon ta iti lugar yun. Saan pa nga itay? Dumteng to ti panawan. O sige, basta agbakasyon tanto iti lugar yun, ha? Ikarimday ta, Roman. Kasano, nakadanon tan dito syudad. Mangsapol ta iti mabalinda apagyanan. Kabayatan ti kadata ditoy. Sige, uray di nalakalaang. Diyay kabailan ta bayadan ti rentana. O sige. Siya kung ti makaamo iti abang ti pagnaadan ta. Sana bale, tadwa nga aldaw laang ti kadata diti syudad. Sapay ko mga rod ta masarakan ta ni Roman. Sige, mabisina ko. O sige. Mangkita ta iti mabalinta apanganan. Anya matanda ito'y restaurant nga imayanta? Apay asaan a klas a restaurant tinapananta? Dito'y talatan. Kuripot ka talaga.
Awanan nyaman na, no dito'y taamangan. O sige, agorder ta ni ti kanenta. Sige man langan. Kasla na imas da ito'y inorder na. Ala, manganta nga Rodan. Naimas. Stella, Oh, anya tinakitam. kumita ka iti kanawan mo. Ngam di ka agpadlaw. Ni Roman. Ni Roman day chay. Sali. Kunakun kat nga iso. Asino nga tagi kadwa na amang mangan? Sali. Maawatak akaayan-ayat na dayjay. Nakadkadlaw iti garaw di babae. Oh, inikan na pa'y iti sidaan di plato ti babae. Sali. Mabit lang. Anya tiramidam. Kaya't ko apen ken no ni Roman dayjay. Oh, adto'y pa'y tisidaan. Ikakunday ta platom, ha? Huston, nabsuga kon. Excuse me? Hello? Si kaka din ni Jimmy? Ni Sally. Anya, Jimmy, ti bagbagam, miss. Roman, tinagan na. Sana, Jimmy. Sorry. Kunak no si ka ni Jimmy. Ngamin, kaing-ingas mo di kaayan-ayat ti best friend ko. Adaywan na kamin. Awan babain mo, ah. Disturbo ka, iti panangan mi. Ay, sorry miss. Napintas ka ko ma. Ngam nagpus ko launay day ta make-up mo. Sige, bye-bye. Nita, ha? Kunamlan asino day di babae. Kasla tinong panak itikas di na sa una. Ha, payman, ikakman iti pagnakman na. Mabit lang, Roman, ha? Asit gak day di babae. Oh, timakdar ka matan. Dito'y kalaeng. Siya kung ti makisarita iti day di babae. Diyak magustuhan ti imbaganakan ka. Anya ti aramidam kan kwa na? Basta dito'y kalaeng. Ta siya kung ti makaamukan kwa na. Umasidagan dito'y ayanta ni Roman. Sali. Aday ta. Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad. At then disok iti tugaw mo a calling card. Pidutam to inton rumor kaya. Roman, di kadwam a babae. Asino day chay? Anya ti pagbanagan, ti panagsabat ti dalan da Roman ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, sigud nga agayan ayat da Estela ken Roman, idi adda da paylaeng iti high school. Nagpasyudad ni Roman, tapno ag working student iti napanan na asyudad. Nakalpas ken naaddaan iti trabaho. Nagpasyudad met da Estela ken Sally, tapno mapanda iti address ni Roman iti nasao a syudad. Idi mangmanganda iti may sa restaurant, nakita da ni Roman. Ita gagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Diyak ninamnama ti dayo dito'y syudad. Roman, amom ka din no apay nga adda kami dito'y syudad.
Antayin disok ititugaw mo a calling card. Pidutam to intong rumar kayo. Roman, jay ka doon ang babae. Sino day jay? Sige, inakon. Stella, Sally. di na ka manlaki na sarita ni Roman. Sally. Apay, di na ka manlaki na sarita ni Roman. Akasla di na ka am mo. Rumartan dito ay. Mabit na ang ipasupot ko dagiti makan. Sayang mat, umunakan ijerwar. Sumaruno akton. Anya ti imbagam iti day ti babae. Tarimwardan dito yung restaurant. Pinabay na. Kan imbagak arumardan dito yung restaurant. Oh. Kastagayam. Among kadi, naragsakag. Gapo ta pinabainam tayo siya babae. Gapo iti day ta. Ad-adda, ama in love kan ka, Roman. Ala, ibusan tanti ka nanta. Tarumarta matan dito eh. Okay. Kat mapanta iti mall. Ado ti kayat ko agatangan. Saanin? Agawid tan. Kaya't konti aginana. Ha? Into namin sanan ti ipapanta iti mall. Okay. Sika ti matungpal, Roman. Agtungpal kiti kayat mo. Gapo, taay ayaten ka. Anya day tuyan anapasama. Mana, i-relax mo tirik nang. Tani, itay ka pa yung agsangsangi. Agsublitan iti probinsya. Sally. Aglugan tan itibas na mapan iti lugar tayo. Saan? Ti aramidem, ag-relax ka lang. Tamang kita ak iti mabalinta apagdagusan. Diyak itulok nga agawid na. Adi mo pa'y nakasarita ni Roman. Ngam, Sally. Sayang ti kaadtata dito yung syudad. No di kay agsarita kin ni Roman. Aday na, adatan dito'y dagos na. Sally. Ala, agin na natapay. Ay, ahon gayam. Addainted ni Roman a calling card na. Kaya't mo ka dita awagak. Saanan? Saan man? Ngam inton rabi ilaangan. Tano ita, amangan no kadwana pa ilaang tay babae akadwana amang mangan ijay restaurant. Kunak no di kan umasidag, durot siya. Pinayapayan nakmat, di masidagak. O anya, gumatang ka itinatang alakaw. Nagpintas kalata, durot siya. Nita, mangrugi ka manan ako naksebyaw. Pudno matimbagak Ala, mangkita kakit din itigatangam. Sige, gulpiak amin. Sigurado ka. Katuan. Amom nga mindurot siya. Saan akon ama nagkarni ita? Pasig anateng itan ti sidsidaak. Agsidak iti karne, ngam sagpaminsan laeng. Ala nga rudan. Gatangam amin ang dagito'y lakok anateng. 600 amin tibayad na. Ay katuna. Ariglado, durot siya. Gulpiay. Ay kat pagyamanak Nagpintas ka pa'y laeng, durot siya. Mabalin ka diti agarem? Ay, sumardang ka man. O anya, mangsutil ka kaday. Wanaw yagmon tibayad dagito'y lakaw. Wen, mabitlaeng ka de. Di ka agungat. Taumadulaeng ti kuret-ret di tamuging mau. Ala, urayin nakbiit. Tay nakalain ti ibayad ka. Naimbag nga oras yun, Nana Dorotya. Da kayo matgahim ti masabat ko. Naggapuan nyo? Naggapuak ijay balayo. Ginulpen ni tatang mau dagiti lakok anatang. Di nasaya at Nana. Bagbagaaman ni tatang mo. Tadi na kun sutilan.
Masurunak amang dengdengag. Ha? Anya ti imbaga na kada kayo, nana. Ay, basta bagaam ni tatang mo. Tadi na kun sutilan pay. O, sige, nana. Bayan nyo. Taibagak tukan kwa na, daytaan na sa uyo. Rabiin, Roman. Namanda kalat ta dito'y dagos ko. Amangan no sapsapulan na kanti kaayan ayat mo. Inawagak ni Carla. Imbagak nga dak iti dagos ti gayam ko. Ngam jak imbaga dito'y dagos mo. Ay, nakasarak kan iti babae amang tengal iti tenged mo, pare. Lito, Ang maguray ka. Anya ka diti gagaram, tay may ka dito'y dagos ko. de Estela kan sali. Addada dito'y syudad. Ha? Adda dito'y? Kasanong amom? Nakitak ida iti restaurant, ananganan mi kin Carla. Anya? Kasano itan? Mariribukan hak, Lito. Ne. Ang daawag ko. Mabit lang tasong batak. Oh, Estela, kaya't nakakano ka sarita ni Roman. Diyak kaya't akasarita. Ah, Roman, medyo maditirik na ni Stella. Iso adi na kaya't ti makisarita kan ka. Ibagam sa dino tayan nyo ita. Taumayak di tayan nyo ita matlaan. Ha? Pangasim sali. Ibagam sa dino tayan nyo. Sige, dumngag ka ta ibagak, Roman. Papa, awan pa'y ni Roman. Saan pa'y asim mangpad? Sa dino ka dit imbaga na kan kaapapanan na. Iti dagos ti may sa agayam na. Iha, sumangpet tulat ha. Ngam, Papa, Uraya, masumangpet. Jack makaid na. Ta saan pa'y asim mangpad ni Roman? Ingkagat iti silid mo, tamaturong kan. Saan, Papa? Orayak asumangpad ni Roman. Dito'y tapay laang ruwar. Bayan tada Estela kan Roman nga agsarita. Kat, kumusta ka magtan dito? Agpada kayo kin ni Roman ang nagbaligi nga imay dito'y syudad. Agpada kayo ang nakaadal. Husto ka. Amom ka di? No asino tinang paadal kada kami? Asino? Ti ama ni Carla. Carla? Ti babae ang nakita yu akadwa ni Roman iti restaurant. Anya? Gapo iti utang na anaimbag anakam kan ni Don Sotero. Tinutupan na ti panagayat ni Carla kan kuana. Anya? Ay, kastagayam. Diyak maawatan. Ilawlawag mo kumalito. Nakastrek kami iti skincare store ni Don Sotero. Inalad na kami at tagabagkat. Ken, noan niya pa'y at trabaho, ti ipatrabaho da kada kami. Timulong kami ang naglako, ken aminen. Kas katukad, ti panagadal mi. Kastagayam. Nasingpat ni Don Sotero. Awan makunami. Ken managtulong pa'y. Saan laada kami titinulungan na. Nudikat aduda. Kastagayam. Nasingput day ta doon. Ngamjay anak na. Kaslasaan ang nasingput. Nasingpat ni Carla. Awan makunakan kuana. Day talaeng. Tanuan niya ti ibagana. Nasken nga agtungpal kami. Isudagayam tinang paadal kada kayo kin ni Roman. Wen, Sally. Iso nga itatanakalpas kami. Nagtrabaho kami iti negosyo ni Don Sotero. Sana bale, taadamot ang sweldo me. Ngam ti parikot ita. Tinutupanan ni Roman ni Carla. Katga po iti dayta. Saanan ang nagaw-awid ni Roman iti lugar tayo. Pauita na laangan iti kwarta datatang kan tikabsat na. Anyan? Nakasaysayaat ni Don Sotero kada kami a pinagadal na idi. Nangrunak ni Ramon. Ni Ramon ti paborito na kada kami a pinagadal na. Dayta ti rason. No apay adya ko naliklikan ni Carla. Pakawanan nak Estela. Dagiti text ko kan ka.
Dagiti awag ko kan ka. Apay adi mo sungbatan. Gaputa kanayon ang nakabantay ni Carla. Kanayon na nga laan ti cellphone ko. Tapno kitaan na, no asino dagiti nakatext, kan nakasaritak iti cellphone ko. Sige. Maawat akong ti amin. Nukas tangarod. Kaya't ko awas-wasan tan ti amin kadata. Estela, Pagyamanag ta nasarakan da ka adagos. Kat namuak ti kinapudno. Sige. Awan mabalin ko. No saan na kon nga ayayatan. Was-wasan tan ti amin kadata. Estela, Di nakarakupan. Gaputa at-adda masaksaktan. pakawanan na Estela. Ngam ibagakan katipod na. Si kalat ate ay ayatek. Waston! Nalpasan ti amin kadata Roman. Agsubli kami ni dyan lugar tayo. Kat ikarigatan kan alipatan. No kasta, winaswas ni Estela ti ayan ayat yo? Jak mababalaw, no kasta ti inaramid na. Ngam, nasakit lito. Nasaktan ka? Wen. Kasla jak kaya tawaswasan na ti ayan ayat mi. Ngam awan mabalin ko. Gaputa basol ko matlaeng. Gaputa ay ayatan na kaunay ni Estela. Impamuspusan na ti umayda dito'y syudad. Tapno sa pulan na ka. Kaya't naamaamuan ti kasasaad mo. Kat nasaya at mat, tanagsabat adagos ti dalan yo. Lito, Adayo ang napimpintas ni Estela ngam ni Carla. jak lata mailibak lito. Ay ayatek lata ni Estela. Ay, kasano nga rod itan? Winaswas ni Estela ti ayan ayat mi. Kat irespetok data. Gaputa nakabasolakan ko na. Ngam, kasta ka dilatan? Dakkel ti wutang ko na imbag anakam kini Don Sotero. Uray siyak. Isu nga ron ngagtrab-trabaho ta iti kumpanyana. Ngam sikat ti paborito na. Tay ayatan na kangamin ni Carla nga anak na. Lito, Ay, parikot itanday ta, Roman. Kasano itanday ta? Kaayan ayat mo ni Carla. Ngam, sabali ti adda di tapusom. Ngam sakbay nga agbabawi ka iti udi na. Agpanunot ka pa yan na imbag. lito. Wala. Bumaba akong dito kotsem. Aglayon kang agawid. Tama nga nururayan na kan ni Carla. Sa dinong tinapanam, apay nga itakalaang asimangpat? Iti dagos ti gayem ko. Nagsasarita kami laeng. Jack kaya tikas nga aramidam. Awan dakas nga inaramid ko, Carla. Uray pay! Mani pa dita. Jakon kayat arumwar ka itirabi. Norumwar ka man, naskan akadwanak. Anya, Asino ka di agayem mo tinapanam? nilito. Kasaritak to ni Lito inton bigat. Damagak kan kwa na, nupod no anapan ka ija ayan na ita, arabi. Carla, Anya ti amog. Ang mga no adamot sa bali, anapanam. ala, ingkan iti silid mo. Tay nakmatan maturog. Sibiyaw, imayak takayat ka akasarita maipapan kan ni Roman. Ay, kunak no may papan kada ti pagsaritaan ta, Dorotia. Apay kaday, asaan ang nagaw awid ni Roman? Gaputa saan na kano mapanawan ti trabaho na. Kasta kaday? Amom kaday anapan ti anak ko ijay syudad, tapno sa pulen na ti ayan ni Roman. Ha? Apay,
Di mo ka di mo nga agayan ayat da sipod addada iti high school. Anya? Ne, jak amo day taa. Saan nga bagbaga kanyak ni Roman? Kayat mo asawan, agayan ayat dagiti dua? Ay no kasta, sayang. Anya ti sayang. Armen ka kumapay. Ay sa anak ang makiin-innangawkan ka, Sebio. Agayan ayat gayam da Roman kan ti balasang mau. Apay ka day asaan ang nagaw-awid. Amangan mo't no adan pamilya na ijay syudad. Ay kat no kasta, ti mabalin kan nga Armen, Dorotya. Ay na, Sibyaw. Ah. Makapasuron ka. Ay, inak man laangan. Awan sirbit imayak dito balayo. Ta saan kamot alimpyo akasarsarita. Kasano, Stella? Agsublitan ijay lugar tayo? Wan, Sally. Sige, sana bale. Ta nakapasyar tamutan, nakagatang tan iti pasalubong. Sally, jak maawatan tiriknak. Anya tirik nam adi mo maawatan? Ni Roman. Kasla kayat kung agawan, iti kaayan, ayat na. Ngam saan anak kat idi winaswas ko ti ayan ayat mi. Wan, ngam amok. Si kalat ti ay ayatan na. Kasta ti ko na nilito. Ammo nilito dayta, tag best friend da. Ngam no anya ti kunam. Di itaraytan ni Roman. Awagak itamat laang. Kat umadayo kayon. Anya? Una. Saanan? Siguro, saan ada kami tinaikari iti tunggal maysa? Sige. Si kalat ti makaam mo, Stella. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung akalay sa kamin. Imbagak matkan ka. Nga urayam nga iso ti mangising asing iti day taabanag. Ngam, Papa, kaya't kung akalay sa kamin. Sige, bayam. Takasaritak ni Roman. Agyaman na, Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat amapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Agkalay sa nga ta da Roman ken Carla. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagsarita da Roman ken Estela. Ket winaswas to'y balasang ti ayan ayat da. Gaputad dan sa bali akayan ayat to'y baro. Inkadeng ni Estela nga agsublidan iti lugar da. Tangay awan ng tigapuna nga agbayag da iti syudad. Kabayatan na, kinid daw manan ni Carla iti amana, nga iso ti makisarita ken ni Roman, tapno agkalaysadan. Itagagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Papa, alan kasarita mo ni Roman. Kaya't kung agkalay sa kamin. Imbagak matkan ka, nga urayam nga isutim ang isingasing iti day taabanag. Ngam,
Papa. Kayat ko ngagkalay sa kamin. Sige, bayam, takasaritak ni Roman. Agyaman Papa. Ay ayatak launay ni Roman. Iso adyak kayat mapukaw iti biyag ko. Iso akayat ko ti agsigurado. Agkalay sa kamin kan ni Roman. Ala, bayam, takasaritak ni Roman. Ayabak to iji opisinak. Agyaman Papa. Oh, inarakop nakmeten, iha. Papa, agyaman naragsakak unay. Roman, mapan ka kano iji opisina ni boss. Kaya't nakaama ka sarita. Ha? Anya nga tati ibaganakan ka. Ang mga nunayunan na tesweldom. Anya? Apay mat akasta tinakunam. Gaputan nagagat ka unay. Si kantay empleyado ang nakadumog latan iti trabaho na. Sige. Mabit lang. Tama panak iti opisina ni boss. Ibagam to kanyak no anyat imbaganakan ka. Amangan mat, no ingato na ti sweldo tayo. Takas tati ko na idi. Nga ingato na ti sweldo tayo. Areglado lita. Ibagaktukan ka. No anyati ko na ni boss. Roman, adda ko maisingasing ko kan ka. Dayta, kat no umanugot ka. Anya dayta, sir. Kaya't ni Carla ngagkalaysa kayon. Ha? Kanayon na nga irangrang kanyak. Akasarita ka kano, maipapan iti dayta abanag. Sir. Isu nga ita, kasarita ka. Ano mabalin, agkalaysa kayon kan ni Carla. Sir. Ala, ikan kay ti gundaw nga agpanunot. Ket no makaikadeng kan, di ka bumdeng nga umasidag kanyak. Ket ibagam, no anya ti pangadeng mo. Wan, sir. Amum ka di, akas tauna iti panagayat ni Carla kan ka. Awan laket, sika ti linaon ti bibig na. Sir. Ket sika ti mangadeng, no kaano ti panagkalay sayo. O anya, nagsarita kayo kan ni boss? Wan. Ngam saan na dito iti pagsaritaan ta iti dayta abanag. Sige, rumwarta nga rod inton lunch. Sige. Serious ka di dayta nga imbaga ni boss? Wan. Serious para kanyak. Papa, naibagam ka din kan ni Roman ngagkalay sa kami? Wen, iha. Kat, imanugot ka di? Imbaga kan kwa na nga agpanunot pa'y. Kat no nakaikadengan, ibaganan tulat na kanyak. Apay akasta, Papa. Iha. Bayan ta nga isu ti mangikadeng iti dayta abanag. Sige, Papa. Ngam sapay ko mata saan na nga ibaybayag. Takayat ko nga agkalay sa kamin iti kabiitan a panawan. Oh, at daytan ti in-order ta kananta. Kaslasana ka makapangan. Anya nga min tinagsaritaan nyo kan ni boss. Takas lang mariribukan ka. Kaya't nangagkalay sa kamin kini Carla. Anya? Ay, day tagayam tinagsaritaan nyo. Kunak no maipapan iti ingangato ti suldo tayo. Oh, kat. Agkalay sa kayo nga rodan kani Carla. Jack amo no umanugot ako no saan. Mariribukan ako. Ala panunutom ana imbag. Narigat nga ikalay sam ti babae. Adi mo matgayam ay ayatan. Adda kamot gaya man anak ko. Kahit nakitam ni Roman ijay syudad.
Uwan nanang, nagsarita kami. Ay, Naliday ka mat, anak ko. adan sa bali akaayan-ayat ni Roman. Kat anak ti boss na. Baknang da. Ha? Ay, kastagayam. Iso nga ita. Lipatak matan ni Roman. Anak, Nagsakit, nanang. Nakasaksakit. ala. Anya ngay ngod. Kasta at talaga, anak ko. Dumteng tipan nakapasakit. Ngam dumteng tulat tamat tiragsa. Hello, Tatang. Hello, anak. Kumusta kan dita syudad? Nasayat lat ta, Tatang. Di ka kadiag bakasyon dito'y lugar tayaw? Kailiw na ka na nakaw. Ha? Agbakasyon ka kuma, anak. Uray manulangal daw mo dito'y. Sige, Tatang. Agbakasyonak. Urayan nyo ti panagbakasyon ko. Bye. Roman, ano dyan ang ko ngayong bagam abakasyon? Kaya't ni Tatang agbakasyonak ka na. Agbakasyonak biit. No kasta? Dayto yan tigondaway, Roman. Agbakasyon ta adwa ijay lugar yun. Sir, agbakasyonak biit idi lugar mi. Uray siya, sir. Agbakasyon ako kumamat. Sana balay. Taitalaang aggidan kaming agbakasyon. Ala, awan parikot iti dayta. Sana balay. Tasaan kayo mat sigurong agbayag. When, sir? Saan kaming agbayag, sir? Sige, awan parikot. Agbakasyon kayo latta. Agyaman kami, sir. Papa, sumurutak ka ni Roman nga agbakasyon ijay lugar ta? Imanugot ka din ni Roman na sumurot ka? Wan, Papa. Nula ka imanugot. Sige, sumurot ka. Amukmat anatalgad ka no isuti kadwam. Wan, Papa. Sige, isaganak dagiti masapsapol ko. Agbiyahe kami inton bigat. Sige, iha. Sige, Papa. Ay, agayat launay ti anak ko kan ni Roman. Kat isupayon ti agragot, iti panagkalaysada. Hello, Roman. Kasano? Nakarubwat kayon? Wanlito. Alang nga, Rod. Umuna ako na. Agkikita tayon to ije lugar tayo. Wanlito. Roman, sumurot ka di talaga ni Carla? Bayam lata sumurot. Alang nga, Rod. Kastapay. Agkikita tayon tulatan ije lugar tayo. Bye! Ay, intulok ni Roman asumurot ni Carla. Anya nga iti kayat asawan day ta. Papa, agpakada kamin? Sige, katagan-anad kayo. Roman, italag ko kan ka ti anak ko. When, sir? Carla, di ka agar aramid iti jak kaya, ha? Di mo ipakpakat ti madi nga ugalim. Ni Papamat? Sige, agan-anad kayo iti panagbiyahiyo. When, Papa? Roman, anadam ti panagdrive mo. When, sir? Sige. Agpatuloy kami. Sige, gumatang kan itilakok, Sebyaw. Nagduduma anatang dagita. Wayne, Dorocha, abalayan. Na,
Anya nga abalayan. Ketuan. Agayan ayat nga rudda Roman ken Estela. Di agabalayantan. Ay saan? Ngamen, addan sa bali akaayan ayat ti anak mo. Ha? Ay, kasta ka day. Ay, hino kasta nga raud. Datan ti agayan ayat. Ay, mangrugi ka manen si Biyaw. Ah, Ala, gumatang kan itilakok. Tano saan? Innakon, tadi ka manakak. ala. Gulpiak manen talakom Dorotia. Tapno saan kan amabannog nga agisursor. Nasabat ko manan ni Nana Dorocha. Kat sinutilyo manan, tatang. Sa nabali tawan matdakas nga imbagak. Masuron nga rod, iti kastangar aramiden yo, tatang. Isuad yun ulitin. Bay aman tayad adak asutilain? Anya? Ay unay kayon, tatang? Sa nabalay, tawan matdakas nga ibagbagak ken kuana. Anya ngamin ay ati ibagbagayo kan na, tatang. Ibagbagak lang mata na pintas. Akas lasabong anagokrad. No kasta ti ibagbagayo, apay nga rod amasuron. Isu apang nga asiyo. Saan yun nga ulitin, nakababain. Hoy, Estela, Oh, apay. Ada ka sa pulam? ibagak laeng tinaamwak kinilito itay imawag. Nga anya? Agbakasyon da kano dito'y lugar tayo. Nalabit ang makasangpet da inton malam. Isurot kano ni Roman ni Carla. Kastati ko na ni Lito. No apay nga isurot na pailaang dahi ababay. Awanin bibiyang ko dita, Sally. O sige, agsublikan iti lamisaan mo. Sige. Agbakasyon ni Roman. Kadkadwa na ti kaayan ayat na. Winaswas kon ti ayan ayat mi. Ngam, masairak latta iti dayta nga impadamag kanyak ni Sally. Agyan ka dito'y hotel. Gaputamok asaan ka makaanos ije balay. Ay, siya ka di lang, tagyan dito'y hotel. Wen. Sige. Panawan kan dito'y. Ay, diyak kayat. Sumurutakan ka, ijabalayo. Anya? Dito'y kan hotel. Marigatan ka laeng no sumurot ka ije balay. Angam kayat ko makita ti balayo. Iso sumurutakan ka. Sige. Adakan ka. Ibatik latan dagiti kawas ko dito'y hotel. Ta sumurutak, ijabalayo. Urayin ta. Tanapan insagana ni Roman ti merienda tayo. Wan tata. Daytoy gayam, ti balayo. Wen, Carla. Daytoy tinano mo abalay may. Ketsyak ti amana anataer. Ah? Imalaganyak ti anak ko, miss. Isu anataer mate. Di mo aya makita anataerak? Ha? Kita ngamin ti rupak Oh. Ne, agkiday-kiday kayo pa, tata. Ad-ada pumintas ka no agkatawa ka, Carla. Naangaw kayo gayam, tata. Sige. Agmerienda tayon. Kaya't pasensya kan dito'y balay mi, Carla. Sana kas iti balayo adakkel, ken de aircon. Okay lang, Roman. Carla, amom ka diti aglaba? Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agsagad? Ha? Kwa, tata? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti aglampaso iti datar. Ha? Kwa? No di mo amaw, isuro ka. Amom ka diti agtutbrush? Ha?
Siyempre, amok Kunak no di mo amo ta isuro ka pa'y kuma. Da kayo talaga, tata. Noan niya laditan ti ibagbagayo. Ala, husto day tatang. Ituloy tayong ti agmerienda. Tapno maitulod ko ni Carla ije hotel apaginanaan na. Si kagayam di kaayan-ayat ita ni Manong Roman, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Manang kunam kanyag. Gapo ta asawak ton ti kabsat mo. Kat si ka ni Lisa. Saan ka di? Wan manang. Naimbag man ta kinayat mo tinagbakasyon dito'y lugar mi, manang. Idi pa lang nga ibagbagak kan ni Roman nga agbakasyon kami ditoy. Ngam, di na kayat. Manang. Baknang kayo saan ka di? Madlaw ngamin iti langam. Wan? Sigurado ka kadi akayat mo ni manong ko? Wan. Agkalaysa kaminto iti mabiit. Kasta? Inton bigat, kuyugan nak, Lisa. Agpasyar ta dito lugaryo. Siya kon ti makaammo iti gastos ta. O sige, manang. Kuyugan ka. Rabiin, aginanakan. Agawid akmaten. Saan kan nga agawid? Dito'y kan. Saanen? Amumaten ija balay. Addakan ka, no kayat mo ti umay ijay. Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman. Mabalin ka ding agsarita ta, maipapan iti ayan-ayat ta. Anya ti may papan iti dayta? Ay ayaten nak ka di. Ha? Kayat ko abaliksam nga ay ayaten nak, Roman. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon, Carla. Please, Roman. Saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya't tiagmay-may sa ditoy. Panawan nga ta ni Roman ni Carla iti hotel. Gagayam, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, impakamu ni Lisa ken ni Estela ti panagbakasyon da Roman. Ket kadwana ti kayan-ayat na. Nasair tirik na ni Estela, ngem nasa una nga awanan bibiyang na iti daytabanag. Gaputawi naswasnan ti amin kadakwada ken ni Roman. Nakasangpet nga rod da Roman, ket simurot ni Carla aging gayjay balayda. Nakipatpatang daytoy iti ama ken kabsat ni Roman. Ket kalpasan dayta, intulod to'y baro iti pagdagdagusan na a hotel. Itagagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Sige, panawan ka nito'y hotel. Roman. Di nakarakupan, Carla. Bayan na ka mga rakop kan ka. Gaputa ay ayaten ka, Roman. Sige, agpatuloy akon. Roman, saan nakapanawan ditoy? Diyak kaya't agmay-may sa. Rabiin, iso apanawan kan dito'y hotel. Ala, agpatuloy akon. Roman,
Naggapuam katrabiin. Intulod ko ni Carla ije hotel a pagdagusan na. Ni, kunak no maturog iji balayo. Nasaysayat no iti hotel ti pagdagusan na. Uwan niya, uminom ta. At da red wine ko dita. Sige. Mabit lang alaak. Ay, Roman. Amok. Mariribukan ka. Diyak amo ti aramidak lito. Ni Stella talaga ti ay ayatak. Kasaritam ni Carla. Ibagam ti pudno amarikriknam. Asaan mo amabalin nga ikalay sa ni Carla, tasaan mo gayam nga ayatan. Kasladyak maitured. Nasaysayaat, no itata na sa papay, kat maamuan nan ti pudno. Ngam mabain na kini Don Sotero, lito. Ado ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Ngam amok, maawatan to ni sir. Iso nga ibagamon kin ni Carla, ti pudno amarikriknam. Naibayag ka nang itulot kini Carla, anak kao. Kuha tatang. Di magasak pa iti balay dalito. Manong, pudno ka rin tinakuna ni Manang Carla? Nga agkalay sa kayo kano iti mabiit. Saan? Apay nga rod ako nanang agkalay sa kayo. No siyak, Roman. Sanak nga agpilpili iti parakan ka. No asino ti ay ayatem, basta lakit di nasaya at ti ugali na, awan parikaw. Tatang, Ngam kasanon ni Manang Estela. isuti talaga nga ay ayatak. Napilitan naklaang anak ki ayan ayat kini Carla. Gaputa mabain na kini papana. Kaslay ng punda ko ni Jabalayda. Sipod ko lahyo ak. Pinagadaldak, kan impaida amin nakasapulak. Ngam nagtrab-trabaho kamot kadakwada. Agpapanpay. No awanda, saan ako maanakaadal. Kan awan ko matinatalgad at trabaho kita. Kahit anya nga rod ti aramidam, tako namay asaan mo nga ay ayaten ni Carla. Mabalin mo mat nga i-break ni Carla, Manong. Tanusaan mo nga ay ayatain, saan mo nga ikalay sa anak ko? Taawan tinasayaat nga ibanag na. Wan Manong, narigat ti agbabawi iti udi na. Estela, anya ka de ti pagsangsangitam. Masaksaktan, nanang. Ngamin, insurot ni Roman tay kaayan-ayat. Anak, Anya ka diti aramidag. Tapno sa anak ang makarik na iti sakit. Nanang. gagangay laeng amasaktan ka. Taay ayatem lakat nga rod. Nanang. Ikarigatam nga aklunan, nga addan sa balik akaayan-ayat ni Roman. Aw, at toy. Agkape ka pa Carla, balasang kao. Agyaman na, tata. Kumusta nga iti panaturog mo iti hotel? Nakaturog ka kadimot lang nga nasayaat? Saan, tata? Ngamin, agmay may saak. Ay, ad-adi ka makaturog no dito'y balay may tinagturugam. Taawan ti irkon ditoy. Tata, sa dino ka diti ayan ni Roman. Jack namin makontak ti cellphone na. Jak man amaw. Jak nasiputan tinapanan na. Rimwar adi nagpakada. Nalabit at ti amuna kat nakaturog ka pailaang. Sa dino nga tati amuyo anapanan na, tata. Kayat ko asurutan. Ay, jak amaw balasang kao. Apay, kayat mo ka diti agpasyar. Wen ko ma, tata? No kayat mo akat ipasyar ka. Nagadaw ti mabalinta pagpasyaran dito'y lugar may. O sige, tata.
Ipasyarnak. Sa dino ti kayat mau. Ijay bantay, ijay turawd, ijay karayan, wenno ijay gardain. Jak kayat dagita imbagayo, tata. Ti kayat ko, kat ijay ili. Aya. Ala. Ipasyar ka ijay ili, balasang ka. Ang madinsa? Anya ti madi, tata. Amangan no ko na endagis di makakita ka data nga agayan ayat ta. Anya? Isu amaday. Urayam laangin ni Roman. Ta isaw ti mangipasyarkan ka. Agpag napagnaakpay lang. Agawid ak tulat na inton madamdama. Agturungak dita karayan. Italaman na makapanak dita. Adda babae ang nakatugaw iti bato. Nakatalikod na. At idog tibuok na. Ni Stella. Umasidagak iti ayan na. Agsarita ta kumapay, Stella. Pangasim ta di ka pumanaw. Roman, Apay nga da ka dito'y karayan. nagpagnapag na aklaan. Kadyak na puutan. Adito'y matgaya man tinaturong ko. O sige, agawid ako. Saan? Pangasim ta di ka pumanaw. Kaya't ko ti sumarungkarkan kay di balayo. Ngamawan kirad ko. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka. Ngamamok adi na kondanggan. Estela, pakawanin nak no sinaktan ka. Ngamamu ti Diyos. Sikapay lang ti ay ayatak. Ni Carla, saan ko nga ay ayaten? Agbaybayad ka iti utang anaimbag anakam iti bus mo. Saan ka di? Katawanan maaramidam. Taday tanga utang anaimbag anakam. Isuitan, tinangtangal iti biyak mo. Inikat nan ti karbangam. Estela, Ay, ayatan ka, Roman. awanin sa bali pa. Wain, balasang ko. Day tatipod now. Adda ka ayan-ayat ni Roman dito'y lugar may. Anya? Nang namnama iti panagsubli ni Roman. Ngem, kasanaw ang makasublay. Kat adda ka mutain. No kasta? Adagayam kaayan ayat na ditoy. Amangan no iso tinapanan na ita, tata. Ha? Ay, jak am mula ang balasang ko. Ang... saan? Ngamin, ay ayatan nakunay ni Roman. Iso asa anak nga agdanag, tata. Nga uray agsabat ti dalan da ita. Ngamin, siyak itan ti ay ayatan ni Roman. Roman, agyaman nagtada kagayaman. Natagtaganak anang uray kan ka. Sa dino ka di tinapanam. Nagpagnapagnak lang. Roman, kayat ko ti agpasyar. Ipasyarnak di ti lugaryo. Yam amunak kadagiti gagayam mo. Saanin? Nasakit ti ulok. Diyak kaya ti agpasyar. Agsubli ka lang ni di hotel ang nagdagusam. Tadyak kaya ti agpasyar. Lisa, agyamanak, taimay ka diti hotel ang nagdagusang? Owan manang, inawagan nakmat ngamin. Adda ka din napatag nga ibagam? Lisa, mabalin ka di ayam amunak iti sigod a kaayan-ayat ti kabsat mo? Ha? Ngam apay,
Manang Carla. Kayat ko laang ama-am mo. Amom ka di, Manang Carla? Naanos ka nasingpot ni Manang Estela. Estela Gayam, tinagan na. Wan, napintas dayjay abalasang. Sige. Kayat ko ama-am mo. Ken kayat ko nga agbalin apagayam. Adakan ka, no kayat mo apat gantigid daw ni Manang Carla, Manang Estela. Lisa, Ibagam laang no di mo kayat. Taidanon ko kankwana. sige. Umanugotak. Sigurado ka, Manang? Awan dakas na. Agkikita tayo kano ijay hotel ang nagdagusan na. Sige. Awan parikot, Lisa. Adda kamin, Manang Carla. Kadwak ni Manang Estela. Kas pagayatam. Apagiso. Addan dagiti taraon a pagsasangwan tayo. O sige, mangan tayo. Manang Carla, isu ni Manang Estela. Tisigod akaayan ayat ni Manong Roman. No kasta? Si kagayam ni Estela. Wen, siyak. Napintas ka, Estela? Ngam, napimpinta sa klata. Kat sorry ha, ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Manang Carla, anya ka diti ibagam ki ni Manang Estela. Takayat mo amam-am mo. Awan ti importante nga ibagakan kwa na, Lisa? Basta kayat ko laang amakita ken maamam mo. Kan, kayat ko ti makipagayam kan ka, Estela. Anya? Nadalos ti panggap ko, Estela. Kayat ko ti makipagayam kan ka. Sabay ko ma, tauman nugot ka. Sige. Apay kit din asaan. Awan dakas na. Agyaman nak. Oh, alangar din. Padayawan tayo dagitamakan nga inorder ko. Aglalang lang tayo amangan. Kastanda, ti panagpapagayam tayo. Manang Carla, sigurado ka kadi? Akayat mo ti makigayam kini Manang Estela? Wan, Lisa. Sika, Estela. Patgam ka di ti kayat ko nga agpagayam ta? Awan parikot, Carla. Sige. Agpagayam ta. Kasano, Roman? Agsubli tayo ni Jay Syudad? Well, lito. Nalpasan tin nalata bakasyon ta. Isong agsubli tayon. Ket, kumusta? Nakasarita mo ni Estela? Juan. Ngamjak mabalin nga ipilit ta ayan ayat mi. Gapotad dalakit nga rod ni Carla. Ni Carla ka di pa ilang tipilyam? Anyalangan ti makuna ni Don Sotera. Nujak itong palti anak na. Sige. Sikalat tati makam mo, Roman. Anya ti masapol mo. Tayin may kaditi balay, Carla. Estela, agsubli kami ni Jay Syudad, inton bigat. Kayat ka laang ang makasarsarita. Sige. Kayat ko nga ibaga, amaawis kanto inton kalay sami kan ni Roman. Kayat ko nga da kayon to ka ni Sally. Anya? Mapatganak ka di? Sige. Apay kit di na saan. Ay ayatak unay ni Roman. Kat aramidak ti amin para kan kuana. Adara paap ko para kada kami. Para iti masakbayan mi. Nasaya at no kasta. Agyaman na, Kistela. Gapot na pinatgam tikid daw ko nga agpagayam ta ko ma.
Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ridaw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Asino nga ta ti makatuluyan ni Roman, kada Carla ken Estela. Gagayem, di uliwayan adenggan ti tuloy ti seryetay ita alawas a napauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ing estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kinasarita ni Carla ni Lisa. Tapno alukuyin na ni Stella ang makisinarak iti hotel ang nagdagusan na. Imanugot nga ron ni Stella. Nakipagayam ni Carla kadakwada. Kat inawis na pay dagitoy at dumara ito iti kalaysada ken ni Roman. Iti may sangal daw. Sinarungkaran na ni Sally. Tapno amun na no kasano ti ayan-ayat idi da Roman ken Estela. Itagagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita lawas a napaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agyaman na, Kistela. Gapo ta pinatgam tikid daw kung agpagayam ta kuma. Awan dakas na, no akbalintang agpagayam. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak, ha? Ngamin, siyak itan ti ay ayaten ni Roman. Di kagdanag. Saan ang nasakit tinakam ko? Agyaman ako, nay. Kan, mabalin nyo lata ti umay ka ni Sally ija syudad. Nakalukat ti ridaw mi para kada kayo. Agyaman kami no kasta. Amom ka di, Stella? Nagasatak unay. Gapo ta inayatnak ni Roman. Wen, Carla. Nagasat ka. No iso ti makatuluyam. Talaga nga iso ti makatuluyak. Gapo ta umadanin ti kalay sami. Anya ti makunam iti ayan-ayat iti da Roman kan Estela. Mabalin ka di nga ibagam amin kanyak ti maipapan kadakwada, Lito. Sige. Katsapay ko ma, tama kapag panunot ka, kalpasan dagiti ibagakan ka. Makapagpanunutak. Sipud high school kami, agayan ayatan da Roman ken Estela. Awan sa baling agkuy-kuyog, no di isu dalaeng. Aging gaan na pan nagkolehiyo ni Roman ijay syudad. Katunggal agawid ditoy, sarongkaran na ni Estela. Nagsweet da. Adu ti umapal iti ayan-ayat da. Gaputan na ragsak da. Kasta. Ngam idi nakagraduar ni Roman, kat naadaanan iti trabaho, nagbalbaliwan da itoy. Saanan nga agaw-awid, ken kasla ilimlimod na laeng, tipan nakisarita na ken ni Estela iti cellphone. Ngam among kadi, Carla. Aging ga ita, nilatta Estela, ti ayayatan ni Roman. Aklo naman kan saan, Carla, ngam day ta ti kinapudno. Nga iti kaunggan da Estela kan Roman,
ay ayatan dalata ti tunggal maysa. Idinaamuan ni Estela nga adda sa bali akaayan ayat ni Roman, kaslag tupakken kwa na ti langit ken daga. Anya? Carla, ibagak daytoy ken ka. Masair ka man, ngam isu ti pudno. Mabain launay ni Roman ken ni Papam. Gaputa isu tinang tulong ken kwa na, tapno makaadal. Aginggang inik kan na itinatalgad at trabaho. Gapo iti bain na iti amam. Dayta ti rason, no apay ang nagpamarang nga agayat kan ni Roman. Isu nga ita, ket agayan ayat kayon. Sana pud no dayta. Ay ayatan nak ni Roman. Si ka mismo ti makasungbat, no ay ayatan na ka ni Roman. Basta, matuloy ti kalay sami. Kat awan ti makalapad. Estela, agyamanak ta pinatgam ti awis ko. Ngagkita ta dito'y sigud nga ayuyang ta. Kailiw ko daytoy aparke. Kanayon aditoy ti pagpasyaran ta idi. Nagadulat ta ti sabong iti aglawlaw. Kat italamanin nga umayak ditoy. Estela, Ti imak, Roman. Pinatpatam. Estela. Agsubliak manin iti syudad. Ngam si kalat ta ti linaon ti puso. Kan panunot ko. Lipatin na kon, Roman. Iti mabiit, agkalaysakan. Estela. Mabalin ka di ngagkan ka. Roman. Roman. Saan ka mapunas dito'y puso kan panunot ko? Saan anda tati na ikari? Iti tunggal maysa, Roman. Isu ati na palabas. Ibilang talaangan anapintas sa tagkakaina. Ika gumaak alipatan ti panagayat ko kan ka. Katkasta ka mo't kanyag. Kat maudin daytoy a panagsarita ta. Estela. Maawatan ka. Kandi ka kagura. Da Carla, tinangipaaykan ka, itinasaya at apanagbiag. No awandaan ang tulong kan ka. Amang ano di mo naragpat, ti ayan mo ita. Kat naragsakak para kan ka, Roman. Basta ti makunak. Si kalat ti ay ayatak. Kat saan to amapunas da ita panagayat ko kan ka. Estela. Sige, anak ko. Agan-anad kayo iti panagbiyahe yaw. Kat sapay la kumata maulit ti panagbakasyon yaw. Wan tatang. Agan-anad ka kanayon ijay syudad manong. Wan, ading ko. Di ka agdanag, Lisa. Ay wanak ni manong mo. Wan ay wanam ni Roman. Kat ay wanan na kamay. Kasta ti agayan ayat. Sapay ko ma. Tamaurnos mo ti parikot mo, manong. At ka di parikot na, Lisa? Wan manang. Adda parikot na. Katno di na maurnos dayta. Amangan no pagbabawyan na iti udi na. Panunutin nyo anaimbag ti amin. Sakbay nga ituloy yo ti kalay sayaw. Kasta ti kayat asawan ni Lisa. Roman, itay pa'y laadi ka matagtagari. Ada ka di kayat mo nga ibaga kanyag? Ibagam laang. Dumngagag. Awan. Ada ka di kayat mo nga ibaga maipapan ka data? Agsao ka lata. Tadumngagag. Awan. Awan? Ngam apay nga rod adi ka matimtimag. Di naklatan ikan ka no? Amok?
Roman, adda pang panunutam. Ngam di mo la kayat nga ibaga kanya. Ngam kita ama. Amangan no iti panagpampanunot mo. Kat malipatam nga agmanmaneho ka. Kat madisgrasya ka. Di kagdanag. Saya atak ti panagmanihok. Estela, di ka matan agkutay di tatugaw mo. Apay, dua lawasan akas ta tinapaliw ko kan ka. Nanang, saan ang maikat iti panunot ko ni Roman? Ngamin, siyak ti ayayatan na. Sakbay ang nagsublida iti syudad. Inarakop nak iti nairot, kan inagkanak. Nakuna na asyak latta ti linaon ti puso kon panunot na. Nga uray anya pa'y ti mapaspasamak. Apay ngamin, anak isinarak ka idikon kwa na, anak ko. Isupay amang dadael iti panunot mo. Nupudno nga ay ayaten na ka. Apay nga rod, anak ayan ayat kan ni Carla. Nanang, Gapo ka de, tabak nang da. Wen, dayta tirason. Tasika, nakurapay kalaang. Anak ko, mabalin ka de. Lipat mo ni Roman. Tanapat patagkan ko ana ti utang ana imbag anakam nga impay dakarlakan ko ana. nanang, Di ka kumapaapektaran iti kinaliday mo. Kita man talangam, anak ko. Kas kala masakit. Madandanagan akpaikit din kan ka. Isa pa nga asim. Urnusam tabagin. Estela, saan ka kadi asumrag? saan pa'y laang nanang? Apay. Madi ka ditirik na? Wan nanang, aginanaak pa'y laang. Ala, aginana ka nga rod, anak ko. Kat no talaga ama ditirik na am, ingka nagpa-doktor. Apay anak ko, di ka kadisumrak, ija opisina yo? Maditirik na, nanang. Kanjak madlang mayulo ti agtrabaho. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ay, anyat marikrik nam aya. Awan sakit ko. Ngam, awan lat gaganay gayak. Estela, Awan la gaganay gayak, nanang. amangan mat no kasapulan nga agpa-doktor ka. Awan pagdanagan nyo kanyak. Isu asaan akasapulan nga agpa-doktorak. Aginana aklaang. Estela anak, umaykan. Intamanganan, nakaluto akon. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Sinigang nga ikan. Mangan kayo latta, nanang. Saan ak amabisin? Nay, saan ka kadimanan amangan? Manganak to latta, numabisinak. Ala, yag ko nga rod dito'y siled mo ti kanam. Saan na, nanang? Basta manganak to latta, inton mabisinak. Nenen, kita anak ko. Amangan no adakit dimot maday, amarikrik nam. Agpa-check up ka. Awan sakit ko, nanang. Di kay agdanag kanyak. Kan manganak to latta, numabisinak. Ma'am Carla, nakaumay kayo man dito opisina. Kayat ka lang nga kasarita, Lito. Maipapanitian niya, ma'am. Anya ka din tinasasaon ni Roman kan ka. Maipapan kada kami. Ha? Kayat ko nga ibagam kanyak, Lito. Ma'am. Kwa.
Edi kasta a reaksyon mo. Nalabi ta sa anak a maragsakan iti ibagam. Husto ka, Ma'am Carla. Saan ka amaragsakan, iti ibagakan ka? Ngam, kayat ko ta amangag. Sige, dumngag ka nga rod, ma'am. Saan na kang ayayatan ni Roman? Taawan sa baling nga ayayatan na. No din ni Estela. No agayan ayat kayo man itakan ni Roman. Day ta, ket gapo iti utang ana imbag anakam. Nasakit adenggan, Lito. Nasakit man adenggan. Ngam day ta tipudno, ma'am. Gumatang kan itilakok anateng, Sebyaw. Wen basta si ka, Dorocha. Ngamen, aging gaita, napintas ken siksi kalatta. Na, ay alakit din, gumatang kan. Wen, di ka agdanag, tagulpiak day tanateng mau. Mano aya amin. 600 amin dayta. Sige, gulpiak. Tapno di ka nagbanog nga agisursor, Dorocha. Agyamanak. Sakbay na. Agkidawak iti pasensya. Ngamen, sa balimit ti kaayan ayat ita ni Roman. Wen, amo ko ti may papan iti dayta abanag. Ay, awan mabalin tayo. Nalabit asan nga isuda kini Estela tinaikari iti tunggal maysa. Ay, kasta met ti kunak. Ngam di tay laamaw. Nga amangan no iti udi na. Ket da Estela ken Roman metlang ti agkatuluyan. Mabalin akasta. Ket no kasta ti mapasamak. Agabalayan tanton, Dorocha. Ay, agdanagak iti anak ko, Sebyaw. Nadepresa mutan. Ngamen, saan mutan amang mangan? Anya? Estela, nangyag kami iti prutas para ken ka. Agyamanak, tata. Naamwak kininanang mo masakit ka. Iso asinarong karandakan Kumusta kan? Sa anak ang masakit, tata. Apay nga rod akala at akimutong ka. Awan anyaman na daytoy. Ni manong ko ti makagapo, saan ka di? Amangan mat no di mo maaklon nga ada sa bali a babae iti biyag na. Nagsarita kamin ka ni Roman. Kat si papalubusak iti kalaysada. Ngam iti kaunggam, di mo maaklon dayta. Kat kimutong ka pa yan. Lisa, apay ang nagpabusoy ka. Kat di mo matgaham ka baalan. Gapot akas tati may barbang. Jak maipaay ka ni Roman. Tikas iti maipapaay ni Carla. Ngam saan arumba nga baybay am ti salunat mo, balasang ko. Iso nga ita, di mon panunutin ni Roman. Ket daytoy ti panunutem. No da kayo kini Roman tinaikari iti tunggal maysa, uray manupay atawan na di kay nagkita, agsabat latta ti dalan yaw. Manang Estela, di mo baybayan ti salunat mo. Wain, Estela, balasang ko. Di mo kumabaybayan ti salunat mo. Papa, kayat ko nga isagana tayong tikalay sami kan ni Roman. Nagsarita kayo ka din kan ni Roman? May papan iti dayta abanag? Saan? Ngam, umanugot tumatlaang. Basta da kayo ti mangedang, Papa. Anya? Mabain ni Roman kada kayo. Iso ano anya ti ibagayo? Agtong palata.
Ngam saan ang mabalin ti kasta, iha. Nasken apagsaritaan yu ato. Saan ang mabalin, asyaklatan ti mangedeng. Papa, no mapukaw ko ni Roman itibiyag ko. Amangan no jak kabailan. Amangan no dakas ti mapasamak kanyak. Isu akayat ko nga agkalaysa kamin. Roman, kayat ni Carla nga agkalaysa kayon. Anya ti makunam? Sir, Siya kon ti makaamu iti amin a magastos. sir. Roman, ipatpatag ko una iti anak ko. Kat kayat ko nga ipaay ti pakaragsakan na. Kang runaan ti panagkalay sayo. Iswanuan niya ti makunam. Agkalay sa kayo kuman. Sige, sir. No kasta, isa ka na yun ti panagkalay sayo. Kat siya kon ti makaamu iti amin agastos. Sige, sir. Matungpal ti kayat siya. Hello, Lisa. Nakaawag ka man. Manong Roman, adda ipadamag ko kan ka. Anya rita, ading ko. Saanan ang makapangpangan ni Manang Estela? Manipod nagsubli kayo dita syudad, Manong. Anya? Kimutong, kung saanan ang nagtrabaho, at dalatan ijisilid na. Anda ka di sakit na? Awan ka no, Manong. Maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi matan nga awan gaganay gayan na. Aging ka nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimat lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Matuloy nga ta ti kalay sa daruman kan Carla. Gagayem, di uliwayan adinggen ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, gan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Adda ka di sakit ni Stella, Lisa? Awan ka no, Manong. Nga maawata ka depresyon. Anya? Sipod nagsubli kayo dita syudad. Nang rugi mo nga awan gaganay gayan na. Aging nga awan ganas na amangan. Lisa, pangasim. Ibagam adi na baybay anti salunat na. Apay, Manong. Agdanag ka kadimot lakan kwa na? Wen, agdanagak unay kan kwa na. Iso pangasim. Tay bagam adi na baybay anti salunat na. Saan pa yun asimsimrag iti trabaho na? Kat adalatan iti salad na. Lisa, Amang ano anya ti mapasamak kan kwa na, Manong. sige. Agyaman ak iti daytang impakaamom, Lisa. Bye. Basol ko daytoy anapasamak kin Stella. Amok anasaktan iti husto. Ibagam ken ni Sir ti maipapan ken ni Estela. Sakbay amaangay ti kalay sayo ken ni Carla. Lito, No di mo maiturid nga ibaga, siya kun ti mangibaga. saan?
Siyakon, Nukasta nga rod, ibagamon, itata na sa papay. pampanunutek ti mabalin nga aramidan ni Carla. Awan mabalin na, tasaan mo mat ngay ayatan. Lito, basol ko da ito yung mapaspasamak. Talaga abasol mo Imbagak kan ka idi, adi mo tutupan ni Carla. Ngam, inaramid mo latta. Isu aday ta, na in love iti hustukan ka ni Carla. Ta ipagarup na ngay ayatemat. Ngam awan tinarik na na apanagayat ko ken kuhana. Gapo tadyak kabaalan nga ipaahiday ta. Agkuyog kami man. Ngam agpatinggala dita. Isu nga itata na sa papay, kasaritam idan nga agama. Ibagam ti pudno ariknam. Roman, addan tay wedding gown ko. Kastamot na ti aramatam iton agkanlay sata. Amok, saan nak nga ay ayatan, Roman? Ngam ipasigurado kan ka. Ama sursuro nagtumatlaang nga ayatan. Ngamin, aramidag ti amin apakaragsakam. Ipaay ko amin akasapulam. Carla, pakawanan nak. Ngam saan amatuloy ti kalaysata? Anya? Ne, abay akas ta ti sawam. Idin to tawan mat parikot iti gastos. Tani papati gastos. Saan ka nga iayatan? Roman, imbagak matenkan ka nga okay lang. Tamo ka masursuro nakto nga ayatan. Iti ka ano man. Saan kanto ang masursuro nga ayatan, Carla? Gapot may sala babae iti ay ayatek. Awan sa bali. No din ni Estela. Roman. Saan ka nga ay ayatan, Carla? Inawagan nak ni Carla, Roman. Agsangsangit ang makisarsarita iti cellphone. Sir, Anya ka dite parekot. sana matuloy ti kalay sami, sir. Gapotasan ko nga ay ayatan ni Carla. Pasensya kayon, sir. Anya? Pakawanan da ko ma. Ngam saan ko nga inaram ni Carla. Nakisin ni nga daklakan ko na. Impagpagapok lakada kayo abos ko. Gapo kada kayo. Nakaadalak. Kat naadaanak itinatalgad at trabaho. Diyak kaya tapaayan ti anyaman akid daw yo kanyak. Kas pa nagsubad ko iti utang anay imbag anakam. Sir. Ngam ti pa nangikalay sa ni Carla. Diyak kabaalan. Anya? Roman, anya kaninday tangay naramid mo? Pakawanan da ko ma. Sir. Carla, iha. Saanan amatuloy iti kalaysayo kan ni Roman. Kinasarita na kan maipapan iti dayta. Sana mabalin, Papa. Diyak kabailan. Iha, si kamot la ti kaasi. No agkalaysa kayo, adi na kamat ay ayatan. Papa. Saan amatuloy ti kalaysayo, iha? Ladingitak. Ngumjak itulog, nga agkalaysa kayo, asikalaeng ti agay ayat. Sir, ag-resign akon. Adto iti resignation letter ko. Anya, Nasaysayat nga agsubli ako ni J. Lugar mi, sir. Katagyaman ak iti amin akin ni Embagyo.
Saan anas ken nga agresign ka, Roman? Anya nga ron ti mabalhin, no saan mo nga ikalay sa ti anak ko? Tadi mo mat nga ron ay ayatan. Sir, Roman, saan anas ken nga agresign ka? Agtrabaho ka lata dito'y opisina. Katap no awanan ti parikot. Pumanaw ka lang nga ijay balay. Agnaad ka iti apartment. Iti kasta, di nakakanayon ang makita ni Carla. Adto'y ti linutok nga arroz kaldo, manang Estela. Naimas day ta. Adto'y mo ti prutas. Mangan ka, tapno pumigsa ka. Agyamanak, Lisa. Ngam saan ko ang makandag ita? Kanok tulat taing ton mabisinak. Ha? Ni Manong Roman, ag video call. Sige. Sungbatam, Lisa. Ngam pangaasim, tarumwar ka. Addan ni Lisa ijerwar, kawid video nan ni Roman. Nasaya ati biyag itan ni Roman. Ba nag-adyak maipaikan ko na dayta. Husto ko man, anak ko. Ag-move on kan. Saanen aday tati panunutam pay. Ti aramidam ita kat urnosam ti bagim. Sumrekakit din iti trabaho. Ay naimbaglaangan taman nakaawat ti manager yaw. Iso amaawatan na ka. Kat sumrekan tulat ta ka noon no nakasagana kan. Nanang. Ay naanak ko di mo dadaalan ti bagim gapukan ni Roman. Pangaasim, ikarigatam ti ag-move on. Ay, agpapigsa ka kitday. Agtrabaho ka na imbag. Agurnong ka, tagbakasyon taman mat. Mapanta ko maijay laon yon. Wano, ijay Palawan. Wano, sa dino pa'y alugar. Intamot agpalailang iti bye-bye. Saan, Nanang? Ay, Estela, pangaasim. Agpapigsa kakit day. sige Lisa, gumatang ka iti prutas para kini Estela. Kandad dumapay akasapulan na. Pauitan ka iti kwarta. O sige, Manong. Agdanagaken ko na. Sikat ti kasapulan na, Manong. Awanan sa balipay. No agsubli ka kan kuana, sigurado nga agsubli matigaganay gayan na. Lisa, Alang nga rod, Manong. Kastapay, ay wanam ti salon at mudita, sige ading ko. Bye, Manong. Bye. Makonsensya kiti mapaspasamag ita kini Estela. Basol ko da ito eh. Sir, naskan nga agawid na kajay lugar mi. Emergency. Amo kun no apay. Impaka mo kanyak ni Lito. Gapuday ta iti kaayan ayat mo. Saan ka di? Wen, sir. Ang mga noan niya ti mapasamakan ko na. Gapo kanyak. Basol ko da ito, sir. Iso nga agawid akpailayang. Taurnosak da ito eh. Sige. Awan parikot iti dayta. Saan ko nga ipilit ni Carla kan ka, Roman? Tadyak kayat nga agliday to ti anak ko iti udi na. Isuan nawayakan amang sumli iti kaayan ayat mo. Agyamanak, sir. Agpakada akon, Carla. Pakawanan na ko man. Roman, ay ayatan ka. Agyamanak iti dayta panagayat, Carla. Ngamsan asyak tinaikari para kan ka. Saan? Di na ko mapanawan. Ulitat ti kitaw iti pamakawan. Saan? Di nakpanawan, Roman. Ay ayatan ka.
Parbangon pa'y laang. Ngam imay ka. Apay. Di magasakla dito'y dagos mo, tapno agpakada. Agawid akpay lang di lugar tayo. Nas ka na makasaritak na estayla. Ang mga nudakas matkit diti pagbanagan na. Sige. Kasano ti kotsing os usaram? Isublim ka di kan ni boss? Di naawatan. Sa bagay, tintinnagamot iti binulan. Isua talaga ako kwamon day di alugan. Alang rod, agan-anad ka iti panagmanehom, Roman. Sige lito. Katagyaman ak iti tulong mo kanyak. Sikatin ang ibaga iti kinapud na. May papan kada kami kan estayla. Nagdamag kanyak. Isong ay bagak. Ala, ingkan. Kan agan-anad ka iti panagbiyahem. Dorocha, siya kung tinangyag iti linuto ni Lisa si Daan para kada kayo kini Stella. Ay, agyaman na, kasebyo. Sumarunong tulangan ni Lisa, tanapan kimatang iti prutas para kini Stella. Ay, agyaman na kada kayo. Ay, jakman ammo, iti anak ko. Tanaka po, puklatan iti silid na. Ay, may saabulan ang nakasta. Maawatak tirik nana. Ang mala, sapay lako mata makailiw-liwag ay. Adto'y manang, ingatahan ka iti prutas. Mangan ka kumaa. Naggastos ka pa'y lang, Lisa. Saan ko amakan dagita? Gaputawan ganas ko amangan. Saan amabalin? Nasken amangan ka iti ado. O sige, mabiit laeng ha. Mang islaysak iti naluom amanggat amangan ka. Lisa. Sa anak nga agawid, aging gaamangan ka, manang. Ha? Aday da! Adalugan ang nagsardang iti batog. Adda ni Manong Roman! Isulakit di dayta! Anya? Roman. Pakawanan na, Estela. Pakawanan na. Saan ko man napasamak ti kastoy kan ka, nung di gapo kanyak. Apa yan nagsubli ka? Saan ka tingag kalay sa kayon ka ni Carla? Ano, nalbas ka din di kalay sa'yo? Saan kami nagkalay sa kini Carla? Gapo tadyak imandugot. Kat naadaman ni Kalaysak. Awan sa bali, no di si ka, Estela. Roman. Agkalaysatan, Estela. Ikalaysakan iti kabiitan na panawan. Roman. Huston ti panagligdiday mo. Tada akong dito'y sibay mo, Estela. Kita ekmanuan niya tar aramiden dagiti dua. Anya. Si Ripak ida. Ay. Ha? Di ka man, sibyaw. Anya siripan. Bay amla ida ngagsarita. Ay, una yan. Ay, anya ti kinatawaam. Siya ka day. Saan? Naragsakak laeng. Ngamain, isudamot laeng ti agkatuluyan. Sigurado ka. Wen, sigurado ak. Kalaysan ti sumaruno dita. Abalayan Dorocha. Abalayan adagaws. Una, iso nga abalayan kung namitin kanyak. Papa, diyan ka ba ilanda ito ay? Awanan ni Roman. Nalabit ang nakadano na ni Jelugarda. Gusto niha. Sumardang ka iti panagsangsangit mo. Aklunam lang ang di kinapuno. Asaan na kang ay ayatan ni Roman. Papa. Kanadamad basol mo, iha. Taam mo adi na kay ayatan ni Roman. Ngam nagtuloy ka matlapta iti panakiayan ayat mo kan kuana. Papa. Ay
ay-ayatenak ni Roman. Kasano ang mapanaknakam nga ay-ayatan na ka? Nariknam ka di nga ay-ayatan na ka? Wano? Ipapanmulatan nga ay-ayatan na ka. Papa. Ay, agtupakan ka no ipilit mo nga aramidan timadi. Roman, Barok. Agyaman ta nagsubli ka. No saan ka ang nagsubli? Diyak lamon no anya ti mapasamak ka ni Estela. Kat no di na kaya ti agpakita iti doktor. Nana, Kunana nga awan ka no sakit na. Kan no mabalin kat dinan kayat timangan. Numangan man, timtiman na laeng timakan. pakawanandak, Nana. Basol ko na apay. Kunak no kabailan na amapukaw ka itibiyag na. Agam saan mo't gayam. Taipatay na mo't. Ikarik, Nana. Saan ko na panawan ni Estela? Gaputa ikalay sakon. Kamaudyanan na. Nagkalaysa kayong matlaangan, Manong Roman, Manang Estela. Naragsakak para kada kayaw, anak kaw. Agyaman kami, Tatang Sebio, Lisa. Ay na, sapay kumatag na nayon tiragsakyaw. Agyaman kami, Nanang Dorocha. Sapay ko ma, tamagustuhan yu ti regalo kada kayo. San nga importante kanyak ti regalo, Lito? No di kat ti kaadam iti daytoy akalay sami. Agyaman kami, Lito. Nalpasan ti kalay sa ta, Estela. Ipag-arup ko na ni Carla tinaikariya para kan ka. Ngem sikati ay ayatek. Sikati ang kalaysak. Iso adata ti naikari iti tunggal maysa. Roman, Sikati ay ayatek, Estela. Kat ayatan, kan ipatag ka iti agnanayon. ayatan, kan ipatig kamat, iti agnanayon. Roman, Mangbukal ta iti pamilya na ragsak. Nga uray simple laeng ti adda a panagbiag. Ditan gagayam, tinaggibusan ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, kan iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 8 kan 9. No kanayon nga agpanggap ka iti dagas, agdindinamag kanto amang riribok. Basol ti anyaman apanggap ti maag. Kagura dagiti tattao ti tao amang ipagarop nga iso tinalaing. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok iti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Hermano, sino tinalaing kinatar? Ngimiti siya! Woo! Ay po, nabartak man ang tikibor nga anak mo. Mabalin ko mga ibabaw iti anak. Isublik iti tiyan mau. Barang inton rumwar ka nagbaliwan. Sino ti palasa nga ti mangayat kanya? Ay na, Agpagita ta damagak no apay. ay awa na talaga ti babain na. Rumbeng kadipay adamagan na. No asino ti balasang amadikan kuha na. Uray ko ma, no di na ibaga nga isaw ti kalaingan.
Ang mamartag mo't. Asino pa'y ngay abalasang timayat kan ko na itikas tagalad na. Ibagaan na anataer ken nalaing. Ay, kalaingan nga agbartag taisaw. Amom Lisa, kursunada na ka ni Kadyo agayem ko. Ay, pakpakawan. Kabutang ko ti lalaki akanayon anabartek. Ngem na taer ti gayem ko. Uray taer na amin at taer tamammartekmat. Kanayon pa'y ariri ti sapsapulan na. Agbaliw to, muaddan asawa na. Pagbaliwem. Kat kasano no saan nga agbaliw? Agbaliw ko nagtumat. Padasam, tay pasigurado nga agbaliw to. Saan ang maala iti padas-padas dayta? Narigat ti agdarasudos. Apay gidyasaan ngay. Nagadudita ti agsisina. Tadidan kaya ti asawa da. Ay, saan nakakasta? No siya? No makiasawa ti kayat ko, agnanayon dayta. Saan nga agsina? Nakasaritam ka din ni Lisa. Imbagam ka di akursonada ka. Kumbaga ka, hanggang ore agbakbakat ka no abalasang. Numamartag ka no, ti agaram kan kwa na. Kunam mo lang sino kapintasan. Nagpandag tubay. Pudno, napintas mat. Makapainsulto ti kunang may baga nang agbakbakat na balasang. Di agpamarang ka. Saan ka pa'y agbarbartek? Mapantay jay balay da, asaan ka nabartek? Mayat sa day tasing-asing mo, pards. Talaga mayat. Kat nusong batan na ka, di ka laysam. Kat into nagasawa kayon, mabalin mo man ti aglemes iti arak. Inton malam no bigat. Mapantay di balay da, wan. Tas anak na bartak. Ipakat ko man tilaing ko iti babae. Damag ko, akursunada nakakano, di mamartag a tao. Ay, jakla kaya ti agsagmak nanang. Apay ko maapaisagmakak iti tao amang martek. Kunaklakit din no paalilaw ka iti kinataer na. Ay nananang, di nakmapakan ti kinataer na laeng. Nasaya at takasta ti kapanunutam. Ado dagiti babae ang maalilaw iti kinataer ti lalaki. Uray na taer, no agbisin mo ti pamilyak iti sidong na, ay saanen? May mayat met laeng no aramatem ti utek. Saan laeng ati puso no may papan iti ayat, anak ko. Iso akas ta ti aramidag nanang. Uray na taer ni Kadyo? Ay, jak kaya. Imbag ta nasabat ka diti dalan. Papa na maya. Anya pa'y ngay, no di ti agsapol iti pakairanudan. Sumurot ka kiti kanya, ta ipakita ken katilaing ko iti babae. Mapatinag mo nga ta tinapintas a dayag, pare. Iti na ito akinalaing ko. Awan duado amat nagkanyak dayjay nga aging papakipot. Sapay napintas nga agpaiso ni Lisa. Di mo kunaan nga kursonada mat, pare. No saan mula ko maakursonada? Siyak kumakit ti mangaram kan kwa na. Awan na, natataar kan nalalaing nga kimitisi ka. Kasano akayat nakangay dayjay? Nagpintas sa babae. Hintay tangarod ka ito. Iso nga, pabusoy kulangan kan ka. Kumarit ka ka di posta? Ah, No asino ti sungbatan ni Lisa? Agmulta iti may sa baboy, di mapaay. baboy. Ay, nagdakkelan day ta amulta. Una ta inayon ta ti mangikalay sa kan ni Lisa. Ket siyak day ta. Saan aya akasapulang ti baboy no adda agkasar? Pumasyar kami man napusaksak a balasang. Pumasyar. Saan mat apagpasyaran dito'y balay mi Sa maysa, awan arak dito Saan nga arak ti sapsapulan mi napintas a dayag? Anya nga iti sapsapulan nyo. Saan mi na sapulan ta dadituin ti sapsapulan mi ading? Sika! Sa anak mat amapukpukaw, tapno kunam, asapulan da. Ha? Ay, kwaning. Pangahasim makisasarita kami pa'y kan ka. No makipatpatang laang, mabalin mat. Awan mat dakas na. Isungay may kami ta kinaduan nak ni Celso ta umayak agaplay. Agaplay?
Anya nga iti aplayam? Kuading. Umayak man ag-apply kas ari di tapusom? Saan ka mauawatan, Manong? Ah. Saan nga agsapsapol iti ari dito'y puso? Ay, kwa. Ilawlawag ko analaeng tapno maawatam. Ating anapintas. No siyak ti ari. Si kamot ti Reyna. Iso mayat kang tagkalaysatan. Awan ti planok ang makikallaysa, Manong. Ha? Iso apasensya ka, nuwan? Ay sos, agpanunot ka analaeng napintas abalasang. Awan to ti pagbabawyam iti danak. Nakapagpanunot akon, idi pa'y laang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Anya? No di mo pa'y kayat ita. Agsubliak to manan. Kayat mo to siguro. Ikalaysa ka matadagosan. Saanan, Manong Kadyo? Pasensya kan. Asino dagiti kasibsibot na? Dakadyo, Conselso. Saan ka di ang nagaramid manen iti kalukwan da di akadyo? Saan? Ngam nagaram kanyak, nanang. Nagpress kong agsasao. Kabut-butang apastrakan ti kas di aklase ti tao. No awan ni Manong Celso akadwa na itay, ay naglemengak Diyak nagpadlaw nga adda tao diti balay. Rumbang lang anak ko. Saan ang mapagtalkan ti kas di a tao? Ang mga nupagaramidan na kapay iti dakas. Wan nga ro, nanang. Intun umay nga agmaymay sa, ay, talaga adyak kayat apastrakan. Kasano ngay pare? Awan samot namnamam kan ni Lisa. Apay nga awan. Isaganam ko timultam ababoy Padasak mat nga arman. Katno siyak ti sungbatan na, sikat ti agmulta iti baboy. Di mo ko na nalalaing kang miti siya. Nalalaing nga ka. Sa may isa, nagugwapo akang miti sika. Awan da kas na no padasak mat. Tay kunada nga ruden. Ti agbaligay. Iso tinalaing. Tapno di mo mat ko na awatag ti karit mo. Ngam kaya't kumot nga ibagakan ka. Siyak tinalalaing. Kang runana, natatairak. Numapayak man. Awatak asi pupuso ti panakaabak ko. Nasaya taawatam ti panakabak mo. Ngam ibagbagakon. Isagana mong tay multam ababoy. Ta inayon ko, inton agkalaysa kami. Ay, napanan man ng jilo ko nga anak mo. Ay, Jack Ambo. Nasapsapa mo't apimanaw. Ay, kuna no napan nagiwayway. Saan ta damo ijinwang iji pagpagudan na? Ay, apaw, kiborday di atao. Ay, saan mo anam-namaan no kasjay? Ingkalatan iwayway tinwang mo, uray imunan arimwar di anak mo. Pang-urek sanday, di pa'y makatultulaw. Ay, kanayon mo ngamin apanuynuyan ide. Ay, anya ngay ita. Talaga, anasadot. Ay na, kamali apa nagdungo ako nada. Babawi kaon. Maging buhay! Mabisin siguro na ito'y lukaw iso asimang putain. Tatang! Ano ti masida? Ay, arak ti labay maun tayo inibus ko ti karni ang masida. Abay nga, didak imbad siyan, tatang. Ay, uray saan ka mangmangan. Tadi ka magtrab-trabahaw. O, suron kaon. Ay, ada ka di arak, tatang. Una, uray siya akong mangan. Minumaklangan iti arak ah. Nga, uray maluto ti barakan bitukam. Abay ko mga maluto. Saan ama ituon iti dalikan? Mabuguhan kiti iti alkohol ah. Ay, una yan. Itun kuan duraben kaan. Awatam to'y sagot ko asabong, ading. Wow! Nagbanglo Agyaman iti sabong. Agyamanak, numagustom ti sagot ko asabong, ading. Mabiit laang ta ikargak man iti flower vase nga dadanom na. Imbag man ta di mo kadwa dya kibor a tao.
Ni kadikadyo ti kayat mo asawan? Asino pa'y ngay? Kidawak ano umay ka pa'y maminsan? Ay, di mo kuman kadwa day ang tao. Napres kong agsasao. Saan ka di nga imimay ditoy? Adaday tayo umay na. Ngam na si puta kadagos. Ay, dinardaras ko ti pimanaw. Nadamag ko nga ararmam kanumat di Lisa. Agsagana kay timabit. Basit lang na panangipakat ko itilaing ko. Kalay taon. Ay, tsak mama ti asong batan na ka jebalasang. Ni, pagkunan nyo mo nanang. Iti da ito'y akinataar ka? Oho, imposible at di nakayat da jay. Iti aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sao? Uray kita nyo. At iwak da jay Celso. Makiribal kat kanya kon. Anya ngay matilaban na ititaar ka? Oho! Ay, nataer ka nga agpaiso. Ang mamarte ka mat. Awan pa'y trabaho. Ay, apo. Naglaingak to pa'y nanang. Kidayak la ti balasang. Maragsa ka na. Sungbatan na ka din, Lisa? Uuan, Celso. Ay, ayatan ka mat. Agyaman ako unay, Lisa. Nagunod ko matlaeng, tinasamit awan mo. Ngam ikarim adinak tulukwan. Saan Apolos? Promise. Lukayat mo. Umuli kami. Tatulagan tayo ti panagkalay sa ata. Kalay sa adagos? Aguray pa'y kumamot Ako inton bigat. Intang arod agpasyar ijay ili. Mapantay ijay simbahan. Wan inta makimisa nga umuna. Kalpasan na, agpasyarta. Nakaragrag sakak. Tas inong batan na, Lisa. Di kanto pagsangitan Apolos. Agore naman. Damot Celso kung Lisa ti masabat ka. Nene. Ay. Agkibkibin damatan. Pare kadyo. Skam gayam. Papanamon. In kami man matagpasyar ka ni Lisa ijay ili. In kami makimisa. Anya, ingkay makimisa. Apay nga kibkibin kay ngay. Sinong batan na kun pare? Agayan ayat kami. Agayan ayat kayo. Wain. Ay sige Labsan da ka pa'y pare. Taing kami man ag-date ka ni sweetheart ko. Sige, pare. Sige, Kadyo. Inati unak, tinalaad ani Celso. Baliktad ka diti mata ni Lisa. Asaan asyak anataer ken na lain ti pinili na. Ay. Malas no kastoy. Abay nga, saan na siyak ti pinili da dya pandek? Salbag da dya. Hanya ti pagkaskastaam. Nagalas tayo tsuram. Ay, unay ka eday tuyan nga artek. Diyan pandek tatang. Diyan din nalaad ti pinili na nagtayra ka tao. Ay na, mabiyag aya ti kinalastog ken taer mo ti pamilyam. Nanakem ti babae. Tadjay namnamaan na amang biyag ken kuana ti pilyen na. Ay, nagsakit na lang. Pinainak ti babae nga ayatak. Tigi din gayam ko na lahat ti pinili na. Naggasatan tayo silsaw. Ay, no kayat mau nga damit mangayat ken ka babae. Agbalbaliw kan. Angam no kastam. Malakayan ka aduduugan na baraw. Ti agin lalaing nga tao, adaywan, dagiti tattao nga addaan iti laing. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 7, versikulo 13. Katno saan ang mamati ti asawa ti Kristiyano a babae, nga mayat nga agtuloy da nga agtipon saan kuma nga isina ti babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. At datan ituruangan ti balay mi. Umay ka, sumraktan, Mitsol. Mabainak, Roda. Anya ko mangay ti pagbainam. Umay kan tayam-am mo kakada mamakan papa. Sige, sumarunuakan ka. Asino ti kadwam, Roda? Mama, iso ni Mitsol. Kaayan-ayat ko. Agka-opisinaan kami adwa. Roda, saan man atila pakikuy-kuyugam? Ha? Mama, Diyak kayat day ta lalaki para kan ka. Mitsol, mababainak iti naramid ni mamakan ka. Di na kaya tiinam para kan ka. Siya kung tagkid daw iti pasensya. Di kagtanag. Maawatak tiinam, Roda. Ang yamanak no kasta, Mitsol. Inam day jay. Pudno, ngam saan arumbang apakibyangan na ti karbangag. Ay ayaten ka, Roda. Nga urayan niya pa'y ti mapaspasamak. Mitsol. Roda! Roda! Rumuar ka dita silid mo, tamamigat tayon. Saan ka mabisin, Mama? Anya ka kadi? Agkulkulong ka kadilatan dita. Bye-bye ang daklatan dito eh. Da kayo latan timangan kan ni Papa. Mala, makamu ka no di mo kaya timangan. Day takit din agkulkulong dita silid mo tar aramidam. Ayan ni Roda. Mamigatan, saan ka no amabisin ti anak ta? Saan mo ta sigud agas ta ti anak ta? Ay, patyak nagpasugnod ay jahay. Anya? Agasim ba't ngamin? Taim parupam iti kayan ayat na. Asaan mo kayat? Siyempre, nasaktan tirik nana iti imbagam. Diyak kayat ni Metsol. Gaputamok no asino dagiti dadakkel na. Anya? Di mo amo? Saan amamati dagiti dadakkel na iti Diyos? Saan da akas kada tayo anamati kanagdaydayaw iti Diyos? Agdaydayaw iti Diyos? Ang kastamat ti aramid mo? Romy, Ay na, tiyanda. Uray no di mo kayat ti tao. Saan mo mat nga iparupa masurunak lang amin. Kayat ko, kapamatyan tayo matlaang ti pakiasawaan ti anak ta. Kasano ngay daytan, pare? Saan da ka kayat? Mariribukan na nga, Rod. Pudno asan at Kristiyano dagiti dadakkel ko. Nga makunak na saya at mati panang padakkel da kanyak. Ay, mabit lang Lukatag da ito'y arak. Ta, ginom ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Dagas ka di ti agayat. Itikas kini Roda, pare. Anya kumangay ti dakas na. Katay ayatamat. Siyak nga mintay kunada a one woman man no agayat, pare. Nukas na nga Rod. Saan ka sumuko? Saan mat nga ti inana ti kadanam no bilang? Sa bagay, husto ka, pare. Anya ka kadirod. Aldawan ngem nakaidda ka din dita sofa. Apay ka di, Mama. Aldaw ti Domingo ita. Mapantayo makimisa. Sa anak nga umay ita, Mama. Masadutak. Anya?
Maturog aklangan. Gapulang taimbagak ajak kayat ni Mitsol aparakan ka. Kastakit din ti pakpakita mita kanya. Mama, Tiag sadot-sadot. Ala, bumangon kakit diditan, taintay makimisa. Janda, siyak ti madanagan iti aramidan ni Rhoda. Romy, Panagkuna ka. Talaga nga ay ayatan na day di amit sol. Isu ati makuna ka. Palubusa mo ti anak ta, no isu ti kayat na. anya? Awan ti mabalin mo, no isu ti kayat na. Ngam Romy, Amok ti kayat mo asawan, Janda. Ngam adda ditan. Paritam aya, no talaga nga agin inayat da. No para kanya ka. Nasaysayaat, no agkalaysadan. Isumat lang nga ako'y kuyog dadwa. anya? Roda, makiwin naswaskan iti dayjay amitsol. anya? Saan ang mabalin, Mama? Ay ayatak ni Mitsol. Di kalakat nakapilin iti pakiayan ayatam asaan aday jay alalaki. Apay ngamin ang makibibiyang kayo iti lalaki nga ayatak. Gapo tadyak kayat. Numabalin, agikat kan iti trabahom, tagbiro kalangan iti sabali. Anya? Pagikatendak pa yan iti trabaho? Saan ang mabalin, Mama? Tapno agin nadayo kayon iti dayjay amitsol. Gusto daytan, Rhoda. Kung may kakit din, tagkuyog tama pa nag-lunch. Pangaldawan. Saan ka kadian nagbalon ita, Mitsol? Ang damat kit di balon ko ngayon na po eh. Awan si Dag. O sige, intangarudan mangal daw. Ang sikat itaya, awan kwartak ita. Sure. No siyak tinagawis, siyak nga rin ti agbayad. Thank you, Mitsol. Siyak tumat inton maminsan. Kaya't kung akalaysat ako man iti mapiit, Rhoda. Anya? Amo ka di na kaya ti inam aparaken ka. Nga maayaten ka. Kasta akmod kan ka, Mitsol. May hatak iti imbagam. Ngam, ni mama ti parikot. No ni papa, awan parikot. Umayak tuman na nagpasyari di balayo. Anya? Saan ka amabutan kan ni mama? Gapukan ka, Rhoda. Iturturid ko. Si kagayam ti kaayan ayat ti anak ko, Mitsol. Wen tata. Amo ka din dagiti dadakal mo ti relasyon yu iti anak ko. Wen tata. Idi pa'y laing nga amudan ti amin. May papankada kami kini Rhoda. Nukas nga Rod. Anya pa'y laang ti ururayin yu. Agkalaysa kayon iti anak ko. Kinapud no na. Kasta talaga ti plano mi, tata. Ibagam ka dagiti dadakal mo. Ano mabalin? Agkalaysa kayon ka ni Roda iti kabiitan a panawan. Wen, tata. Anya kamutan, Romeo. Amom ajak kayat dayjay amitsol. Ay na, Janda. Kasayaatan nga kalaysadan. Ngam ti agkuyukuyog dalaeng. Nagruna kat babae ti anak mo. Ha! Makapasuron ti kastoy abiyag. Ay, uray pilyam, ti kayat mo apakiasawaan ti anak mo. No di na mat kayat, awan matlat maaramidam. Anya pa'y ngay nga Rod. Ang kalaysada, tanalpas mo mat nga imbagan. Pare, agkalaysa kayo gaya man kan ni Roda iti mabit. Wen pare, kamaudyanan na. May kalaysak matlaangan ti ayatek. Sigurado, ngayon ton agasawa kayon ket ibaga ti katugangam. Amasapul akanayon kayo amapan iti simbaan tapno makimisa. Diyaka mo, ngam saan man na deta ti pagsaritaan ta. Ti ibagak itakin ka, ket sika ti agbalin a best man ko. Uy! Ay katuna! Kayat ko dayta, basta sika. Agyaman pare Roy.
Alaw ko asan na kayat ni mama ti makilangan kanyak, Roda. Bay amlatan ni mama no di na kayat ti makisango kada taamangan. Mangan takit nin, tamapantag trabaho. Ha, sige. Gapukan ka. Anusak ti amin. Sana bale, italaang daytoy. Intun malpaston ti balay ta nga ipapaaramid ta. Suminatan tun. Sa bagay. Yawat mo man dahi ta ashtray. Ide pa kung dahi ti sigarilyo, sakbay amangan ta. Oh, ato yun. Anya mo't day tang angot ti sigarilyon! Ni mamam. Umakar kaming iti kabarbaro abalay a papaaramid mi, papa. Anya, kat no saan sapay matanalpas. Agganat mo't ngamit ti asawak, asumina kamin iti pagyanan. Ala, adda kada kayo dayta, anak ko. Husto mo't kit di, no sumina da nga agasawa. Tiyanda, Diyak kayat akabalay ti tao ngawan panamati na iti Diyos. mapabasol mo nga ron ti manugang mo. Kat inosente, iti kakasta abanag. Day takot ti diyak kayat ken karomi. Kon kontraon nak akanayon. Ay na, tiyanda. Kasano? Kat sabalin sa mo tinadalan ti turturungam. Anya? Awan tinasayaat nga ibunga ti kasta nga aramid mo. Tinasayaat, awisem ti manugang ta, amapan iti simbaan. Anya ti aramiden tayo diti uneg ti simbaan, Roda. Siyempre, makimisa. Dumngag iti palawag ni Apo Padi. Sorry Italaang nga minasumra ka kiti simbaan. No kasta, amom nga rod itan. Wen, kat desidido ak amangam mo, gapukan ka, Roda. Kumusta kayo ni iti asawam, Roda? Maya, Cherry. Kinapudno na. May saitan nga aktibo ijay simbaan. Oh, di nasayaat. Sana all ako nada. Ay, kaasi ti Diyos. Uray no saan akay kayat ni mama. Kayat nakmatlat ta. Ken, dangdanggayan nak iti anyaman nga aramida. Day tati mayat. Sika, kaano mat nga iti kalay sayo kan ni Roy? Ay, mabayag pa, friend. Oh, at titiginatan ko a sigarilyo. Ha? Inggatangan nak iti sigarilyo? Wen, kasla nga minsaan ka agimatang. Talaga saan ako nagimatang. Takayat ko aliklikan itanti ag sigarilyo. Ha? Naamiris ko nga awan tinasayat nga itdentibisyo kanyak. Pudno ti kunada. Prevention is better than cure. Talaga? Ay na. Sursuruak man itati agbalin a good boy. No, mabalin Ay kat mabalin Apay kit din asaan ngay. Nagsayaatan, tasaan kan nga ag sigarilyo. Cherry, umay ko man isukat da ito may sakaha a sigarilyo iti may sa soft drink and cookies. No, mabalin. Ay, kat mabalin amanong. Apay, di mon kayat dayta? Narigat no abuswan ti bagay. Agunget ni Apo Diyos. Ay, kasta. Kat no dayta ti kayat mo. Idijak pa'y nasursuro ti sasao ti Diyos. Ang amita, naamuak arumba nga iwanan tayo ti salun at tayo. Sa bagay. Husto kay ti dayta nga imbagam. Alan, sukatan man nga ro dahito O sige, awan na nyaman na. Mabiit lang kay kang ka. May ni Roda dito'y balay, hanggang saan nakaanadanon. Anya timbaga na kan ka. Mapantakan o ije balay da, tagpapartida iti may sa ababoy. Si kalaangan ti mapanno kayat mo. Sa anak nga umay. Apay, di mo amo. Mabunyagan ita ni Mitsol. Ha? Isu ang mapanta, ta sigurado adamagan data. Ay, kasla mabainak iti manugang ta, lakay. Mabain ka ita. Gaputa di mo ni namnama ang mabunyagan ni Mitsol.
Ay na, Janda. Til mo na mong tibain mo. Rumbang kindi amaragsakan ka. Metsol, anak. Pakawadan na kumakadagiti madingay pakpakitakan ka. Wano sinasaok, idikan ka. Awan day jayan kanyak, mama. Napakawan kayon, idipay. Agyaman na akbarok. Agyaman na kan ka. Awan anyaman na, mama. Kinapudno na. Agyamyaman akmet kada kayo. Tababaan iti nararamid. Ken imbagbagayo idi. Nakarit to'y riknak nga umasidag iti Diyos. Tapno agsuki matak. Ket adtoy. Naawatakon. Iswa naawis ti riknak ama inayon kada kayo. Tapno agmaymay sa tayon. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbaga, Metsol, anak. Wen, agmaymay sa tayo. Nupay adda kayo kiniroda iti adayo. Nga ayan ti trabaho iyo. Ket, agyaman ak mama. Tamaawat da kon amanugang yo. Launay, anak ko. Pinapudno nga ayat, bendisyonan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.